Keseng FKJGP hapok kejing yalam Presiden Kamalki Circle ubah billing do haringkat lang ke Shillong Municipal Board mentah kesengi ke arpun real tarik unai luar arhajar arpulai kila lek kenra license ki dukan kibar jela ki badan hakitan ke Surak Keating Road Shillong hakani kejing lek kenra license ke FKJGP bat ke municipal kila lap iki katto kat ni ki dukan bar jela ki bam do ni ki kot kisla ki babiang bat ki ba claim renew ki license bat ke label license nakaliang jang ke FKJGP bat ke municipal kelakang kerdap syai kita kidukan tat haduk bakinda biang kikot kisla habaya keren syakilat batai kubor Presiden Kamalki Circle uba billing do ula ong ba ke municipal kadaiban khenra mat kapor syakum kini kitan ki badon bun ki bar jella henrengi kam yu i ba ke municipal ka kam lek khenra syakishnong ki basyong bun ki khasi Ini dah hampa, nama om itu begini sendiri pakai gini. Municipal kerja om baik, kat baik, sino kasih jingi, kistonat benwan ben cek ben ayu, kat bahang ni pat encouragement kabun bah. Pi kadi kui kan ka lada, lada pi cek selansar kan, wat cek ni kasih, wat cek ni hasno tahu jingi. Habis cek kini jaka balik bitir sih kini jaka penuan lada dumwan ringi sempalang lada dumwan ringi kemut syai ka kalawai jengi gandan pi kasakawai ka pengandong ipi kini dukan kita dukan kawaning kini ada pidan license pindan license kena kasih di bandan man kui dukan kan long kum kakam kum kalat akam jam yaki kena kasih bagi balik mekanik ni balik you beri kena kasih je kunduna show jingnang jingkot kabor bentrai mekanik di kuat ba hakani jaka kan generate implement kan nam taki future you jip kan terima kasih lalap kakhmal ajong plus kata ki nakaliang bawa nakaliang authority kedalang tinggal tulang tolong ini kam nakalong kubajok nam tajungi kedanon information kelayu penglawan kuda bunyi kelaksan nakadawi dan ni semua ngina sembet yang sawai bukan surprise besar dan boh oi orang ba kajingkhang dukan ibu wan kram ni orang ba nakaliang dukan kimban kat sabubiak dalam kanti kemudian nakaliang jungi di kepat municipal ada bercimkia ro ketiga kini license semua kita ki business license di ba municipal ka issue ni pai bon ni bon ki level license kimban level license dan ki business license so kimbiang demut nangis kuat menikepat ke department hukum municipal dari bercipta kita tapi ibu dari lomba buat kata municipal ke depan bak don kata kajing guna besar kajing keduk besar dia kakam ke benda dan dapat cek bah benda kalau bukan generate ada punya kata kata gawe ke bentar ke bah tang ini bentar bah kita mau ya kan kibun ki dukan ni bamdon license kata revenue kan keduna baik balala ya gekren bawa lagi dah serong bah municipal kata revenue ini ka keduna baik kamtama ay bayday ta jikli nakaliang babok so ba nasuyaha kata marni juyo snow haba ipai sa ka ya ka Shillong Municipal Board na ba kan penbiang ya ka umbam undi ki street lights lani kinu kijeng kam ki bayday baka ha jurisdiction baka pet maka yo so baka juut bet nakapor sa kapor ba kam judon pisan mar kenduk ba gaday covid
Report kani ke pelong ke ba si ke ban penyok ke revenue yang department ba kila balik si kini nomor kakum ka terms and condition hapo ka Shillong Municipal Board ni iba kanuk ki establishment ki ba seng na ki ba penyeng claim da yo ya ka license na ka Shillong Municipal Board kin hap ban siu ya ka fine ka ba san pau tingka singi ti lada ka municipal si na ka snam check snam ka wan ban check ya kini ki business license kini yang pelong kai pun wanra ke revenue ya ke department bagi state ni berbuat Agak cekram kan sebenarnya belum yang dilukan di bawah. Sekarang renew ya kan license itu pindah dulu selam juga berjinglap. katum ke jinglap ni bun ba ki dukan ki ba ki renew nadu snam arjar sipau andrei ki register nadu arjar sipau andrei pat ki kam renew shu hadu umni snam ba mentabat ni katum ka terms and condition na po municipal board ni ka yasi ka bu tang i fine barit ba ka ba kibu ya kita bakam renew kibu tang sanspa tingka har sisnam Inilah penong begini ki bar lagi ba kamai ini ki ba beli dukan ini kamu ki beli bian ki peribian ha ki lesi ki ni ki barjla ki bawan sini lesi ki plebian lesi kenturu nakaliang kadai kamram kejongi kum kaseng ke bapet ya ka bah kamiat jong jat benriu ti bangin wan lang bangin check bat nila nakaliang kamalki circle gidan lang ni na di president secretary bat lesi nakaliang jongki so bangin wan sini i ba klato kila ada jing tho sai CEO bat ni CEO ila batha ya ki officer jong i bakin wan lang ikani joint inspection bat ani kasi ngiso ba kalong ka ka bajob ka bangila lap syai kita ka jing tuko ha kani ka ba kini kidukan kide ban renew ya ki license lane ki don ru ki baran illegally ya kini kidukan